क्लास 9 की मथक्ता लैबा महिसंग सिंह ngasi mahi tamba haunaba ayaba pikre vaccine kaptaba oja sing numit kunni khudingi covid test tawgadawre covid 19 laisat ki ani suwa web na maram oiraga matam sang na thinthaduna lakhiba mahi loisang sing ngasi dagi hangdoklagani haina education minister soro khaibam rajen na phongdokre secretariat south block ta laiba mahaki office ta pangthokiba paugi mifam amada education minister na hai Manipur da COVID-19 laisat ke phibam khara phagalakpadagi Home Department amasung Health Department ki pauktak matungina ngasi dagi class 9 dagi 12 fauba amasung undergraduate amasung postgraduate college sing physical class tawbagi ayaba laingak na pire school sing college sing amasung atai mahiloisang sing amukhan na hangdokpa matamda Health Department na piriba COVID SOP guidelines sing ngak na chatkadabane Mama mapa singi ayaba yauraga mahiroi sing school kahan gadabane pung ahum dagi mari fawbadagi hena physical class tawroidabane amasung culture amasung sport event sing pangthokpa yaroi school college sing da karakpa matamda mahiroi sing oja sing staff sing amasung stakeholder khudingmakna khutsa sengna hamanba hand sanitizer sizinahanba covid tagi ngakthoknaba guideline sing ngakna chalhannaba mathau tai haiki Sahi tara nipan dagi helaba mahiroi sing vaccine kapthokadabane karigumba vaccine kapthoktaba teaching amasung non teaching staff sing ahanba dose kapkhiba yauna numit kunni khudinge RT-PCR COVID-19 test tawraga madugi report adu institution aduge head sing da pisilaba matungda makhoina amasung district ke ZEO sing da pigadabani haike thabak thauram sing asi yangsinanaba district sing deputy commissioner sing na district level task force semduna educational institution sing yangsin baloina na SOP nga ingak ti haiba yangsin na basina khre haike school amasung college sing da athuba da health checkup tawbagi tangai fadaba lakpa matamda madugi damak isolation facility thambaga loina na manak nakpa health center natraga joint director health service ta pau pigadabane mahairoi sing gi imung manung gi miyoi sing ana ayak yawrakpa matamda mahairoi adu yumdagi mapan thoktana ba khangan gadabane oja sing mama mapa sing amasung stakeholder sing na Arogya Setu app download tawgadabani haina minister na makata ke paumi sing na hangbawang gi paukhumda education minister na hai mahiloisang sing hangdokpa siga loina na hostel sing mahiroi sing puthok pusin tawriba transportation sing asisu matamgi matungina komthorokpa yabage oithokpa lai karigumba lainga ki official sing na yangsinba lakpa matamda SOP thugairamba thoklabade school adugi recognition kakpa yauna laingak na sapsaba action lokhut kani haina su minister na makata ke panba yabade state asida COVID-19 gi ani suba web lakhraba matung sahi asigi April 8 dage mahi tampham sang sing thingjin khe madugi matung April 18 da thokiba lainga ki yathang amana May amadage tha ama chupna mahi sang sing kalen suti thadokhe madudagi ngasi phawba mahi sang sing thingduna lakhibane laingak na parliamentary secretary hapkhibagi wathok Supreme Court ECI na pirakpa mod governor na thabak to onthokadabane Chief Minister Nongthongbam Biren gi laingakta Parliamentary Secretary oiramba MLA taragani thogi Office of Profit ka mari lainana Election Commission of India ECI na pirakhiba mod option gi matungina state asigi governor na lakhotpam thokpa thabak sing thintharoidabani haina ngasi Supreme Court of India na phongdokhre loinana case asi November 18 da laikhai taraba yai Parliamentary Secretary oiramba MLA taragani thoi disqualify taunanaba Karong Assembly Constituency gi Congress MLA DD Thaisina tharakhiba writ petition gi hearing ngasi Supreme Court of India gi Justice Nageswar Rao BR Gawai amade BV Nagarathan gi bench ta sathakibane loinana hearing adu da chahi asigi January 13 da case asiga mari lainana Election Commission gi oiba mod phongdokrabasu governor gi maikei dagi Laufam thokpa khongthang sing laukhatana leirambagi matangda observation piraduna governor na laukhatpam thokpa khongthang sing thinthadana ba bench asina phongdokhibane ngasi sathakiba hearing aduda petitioner gi council gi maikedagi assembly gi tamase loigadaba tha amaromda mak ngairakpa maramna case asigi matangda governor gi oiba khongthang laukhatpada thinthabagi matam leitre Election Commission wafam asigi matang da governor da pikhiba opinion sing miyam da khangan gadabani haiba wafam sing pukhat khe State Representative Council gi maikei dagi so hearing adu da Solicitor General of India lakhidaba maramna case asigi hearing
ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯇꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯀꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯂꯤꯁꯤꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯨ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯗꯤꯗꯤ ꯊꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ MLA 12ꯕꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯎꯋꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 191ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ MLA 12 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट केस मायोक्नरिब मखोई 12 अदुगी मनुंगदा कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर थोक्सोम सैत्यव्रत, डिप्यूटी स्पीकर कोंखाम रोबिंद्रो, कोंथोगजम असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA डॉक्टर सापम रंजन, खुराई एसी की लैसांगथेम सुसिंद्रो, कैराव एसी की लौरेंबम रामेश्वर, खेत्रीगांव एसी की एन इंद्रजीत, मयांग इम्फाल की रोबिंद्रो, फुंग्यार की लैसियो कैसिंग, चिंगाई की कासिम बुसुम, तामई की अवांगबो न्यूमाई अमदे जिरीबाम की MLA उसप उद्दीन ने कांग्रेस MLA सिंगना सोनिया गांधी उनख्रे बोट खोंब मणिपुर लाक्पीनबा हाइजख्रे। हौजिक दिल्ली लेरिबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की लुसिंगबा सिंगना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी उनदुना लाकदोरिबा 12 सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की मतंग वा तानख्रे। पाउसी असिना दिल्ली दगी फंगबा पाउना हाई ngasi ayuk pung 12 rom ताबा मतमदा 10 जनपद लेबा AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की ऑफिशियल रेसिडेंस कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबा ओक्रम इबोबी, CWC मेंबर गैखांगम, MPCC की प्रेसिडेंट एन लोकेन, वर्किंग प्रेसिडेंट के मेघचंद्र, MLA सिंह AK मीराबाई अमसुंग MD फाजुर रहीम याउना उनखी। उनबदुदा लाकदोरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असिगा मरी लेनना AICC की प्रेसिडेंट का वारी सानखी। चौरांगना पुंखाय अमरोम वारी सानखिबदुदा AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी अमसुंग प्रियंका गांधी बु मणिपुर लाक्पीदुना मिखल की कैंपेन दा सरुक याबिनबा पाउकट थारमखे। लोइनना मिखल असिगा मरी लेनना कांग्रेस पार्टी ना हौजिक स्टेट असिदा संगसिलिबा स्ट्रेटेजी सिंगी मतंगदा कुपना खननैनखी हाइरे। पाव असिना मखा ताना हाई उनबदुदा सोनिया गांधी के माइकैदगे पार्टी ना लाकदौरिबा मिखल असिदा माई पाके हाइरबदे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मपांगल कन्ना थमननबा पाउताक पिरखे। पार्टी की थौमी खुदिंगमकना ग्रास रूट के थाक संगसिंदुना मियाम गे हेना नक्सिनबा मरी अमा सागतपगा लोइनना मियाम गा पुन्ना थबक तौमिनबगी तंगाई फदबा लै। मरम असिना पार्टी की थौमी सिंग मिखल असिगिदमक अकनबा मवोंगदा चंगसिंदुना MLA मसिंग यामना कानबा होननबा पाउताक पिरखी हाइरे। दिल्ली खोंगचत लोइरदुना एन लोकेन नतना तै कांग्रेस MLA सिंग हयेंग इम्फाल दा थोरकलगनै। अफबा तौबदा थागतपा हैतबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मणिपुर दा वोट लेपीरनु, बर्मा दा लेपीरो एन बीरेन। सही होमपुरोम लैंगाक पाइदुना मियाम की थबक तौरंबा पार्टी कयाना तौरंदबा थबक कया BJP ना लैंगाक हेक पाइखिबदगे गो टू हिल अमदी गो टू विलेज पांथोक्तुना मियाम दा साखोट थौरांगी खुदोंचाबा कया पीरे। अफबा थबक तौरकपदा थागतपा हैतबा पुकनिंग दा हराउबा फाउदबा पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंगबा सिंग मणिपुर दा वोट लेपीरनु युमथंगनबा लैबाक बर्मा दा वोट लेपीरो हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंथोंगबम बीरेन करेमनख्रे। वाफम असे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तखेल दा पांथोकबा गो टू हिल 2.0 होगदोकपगी थौरम दा फोंदोखिबने।